Svima ljudi, aki put ovdje. I danas vam pokažem sve moje igrice. Da, dobro ste čuli. Prvo, tu je BMW po imenu koja se zove BMW M3. Mnogo dobra igrica, baš je dobra za sprdanje, ima dosta dobrih auta. Da pređemo na drugu igricu. Druga igrica je najpoznatija igrica CSGO. Svi ste je 100% igrali. Idemo da pređemo na treću. I treća igrica je Far Cry 3. Najbolja igrica, gdje se prešla sve misije od neka. Vidite, a mi pređemo na četvrtu. Četvrta igrica je Ford Racing 3. To možete da se sprdate s autima, da se trkate. Isto kao u BMW 3. Samo što su u Forde. Onda Minecraft, samo što sam skinuo Minecrafte imam i Minecraft, ali Minecrafte koristim zbog mojeg premiuma. Pa pređemo na treću. U stvari je priđemo na šestu. Šesta je PS30. Najpoznatija igrica na svijetu. Idemo na sedmu. Sedma igrica je PS15. I ona je veoma poznata, vidite kakva je PS15, vidite PS15 i ovo su moje Savecraft tančići i tako vidite da pokažem Savecraft. Vidite igrate na Savecraft morate imati anti-cheat za PS30 settings, za PS15 settings i to je to za ovaj klip, čao.